ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ko uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Abanyarwanda n'abavandimwe bacu ntawabivanaho, ariko hari u Rwanda hari na Congo, kandi abo udashaka n'abakongomani barakomeza kuba muri Congo ntaho bazajya. Ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kugira ubuzima buzima butangwa n'Imana. Njye basuhuza nitwe Jide niyo yita. Nkuko bisanzwe hano nababwiye ko tuzajya tubana mu makuru no mu byegeranyo bigaruka ku mazina akomeye ku banyepolitiki. Uyu munsi twabahatiyemo kubagezaho icyegeranyo kigaruka ku buzima bw'umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 usanzwe ufite icyicaro muri Congo, kandi akaba ariho unafite inkomoko, akaba ari umutwe w'abakongomani. Ese mu by'ukuri uyu mugabo w'ikimenya bose aho iwabo muri Congo, muri Afurika yacu ndetse no ku isi yose muri rusange ni muntu ki? Nibyo twabateguriye hano. Mudukunde, mudukurikire kenshi, muduhe subscribe, mukore share, comment na like, maze natwe tubahe bakwiye. Bahaye ikaze. Azwi ku mazina ya General Major Sultan Makenga Emmanuel, niyo mazina ye bwite. Umugabo bigoye kuzumva imbwirwaruhameze, kuko inyinshi kuzumva byonyine yabigoye. Ijwi rye abenshi baryumva baripumbuye. Azwiho kuvuga make ariko akagira ibikorwa byinshi, kuko abenshi bahamya ko hari n'abaperezida b'ibihugu harusha kumenyekana. Uyagendera ku mahame yo kuvuga aho biri ngombwa ariko ugakora aho bishoboka, kandi ushyizemo imbaraga zawe zose. Wamubaza abaturage ba za Rucuru na za Uvira, Goma n'ahandi, ngo kuko babuze uko bamwita intare nkuru ya Sarambwe. Biragoye ko wavuga intambara ziriho kuri ubu z'impinduramatwara ukabura urupapuro rwanditseho izina Sultan Makenga Emmanuel. Ibihugu byinshi mu makuru menshi intambara zo mu bihugu byo mu biyaga bigari usanga izina rye riri imbere kuri page ku nkuru zabo. Uyu ni muntu ki? Yavukiye he? Ese yarize? Niba igisubizo ari yego, yize he? Niba iki byatumye yisanga ahari kuri ubu? Akaba ari umusirikare ukomeye, anayoboye umutwe uri mu mitwe y'inyeshyamba ikomeye ku isi mu yirwanira impinduramatwara. Ese amakuru avuga ko yaba yarabaye mu gisirikare cy'u Rwanda cya RDF byo byaba ari byo? Ese indwanyi karundura gutya yarakunze, irakundwa, ibona umuryango, abana se yaba abafite? Uyu yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12 umwaka w'1973. Nushaka umwite Noheli mu Kinyarwanda. Akaba yaravukiye muri teritwari ya Masisi, ariko yaje kuba akurira muri teritwari ya Rucuru ahitwa Inyanzari. Kubera gukurira aho muri Rucuru, abenshi bavuga ko ari iwabo, nyamara iwabo bwite ni Masisi. Rucuru gusa niho yakuriye. Tariki ya 7 z'ukwa 3 2024 nibwo uyu Major General Sultan Makenga na bagenzi be bafashe iyo teritwari ya Rucuru, maze abenshi mu bakurikira intambara zo muri Congo bavuga ko yisubije inzu z'iwabo ndetse n'inzuri z'inka zabo. Amakuru y'ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga birimo BBC n'ibindi bavuze ko uyu mutwe wigaruriye centre ya Nyanzare iherereye muri teritwari ya Rucuru, ndetse bafashe n'utundi duce twari twegereye iyo centre turimo Kashare na Kirimo. Ibi kandi byemejwe n'uwahoze ayobora ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, Chiko Chitambwe. Iyi nkundura yasize uwitwa General Byiringiro wari mu bayoboraga ako gace muri FDLR, ahungishijwe binyuze mu ngobyi iyi ya Kinyarwanda kuko bari bamuhetse. Mu makuru uyu musirikare yitangiye ubwo yari abajijwe n'umunyamakuru Richard Mugamba wa News Africa Magazine niba afite umuryango, yasubije ko afite umugore n'abana 3, gusa ntiyabanaga nabo kubera yari ku rugamba. Gusa nk'umuntu ukunda gushyira kure amakuru ye amwerekeye, kuko atajya agaragaza ubuzima bwe bwite, yabuvanze n'akazi. Yigeze atangaza amazina y'umugore we ndetse n'ay'abana be. Uyu kandi ubwo yari afite imyaka 17 ntibyigeze bikunda ko yakomeza amashuri, ahubwo yahise arekera kwiga hanyuma ajya mu gisirikare cya RPF Inkotanyi. Iki gisirikare cyari kigizwe n'abanyarwanda bari barahunze ubuyobozi bubi bwarayobereje abantu mu moko. Yaje no gutuma mu mwaka w'1994 haba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kuva mu mwaka w'1995
1990 yinjiye mu ngabo z'u Rwanda, yafatanyije n'abandi banyarwanda mu rugamba kugeza mu mwaka w'1994 ubwo bahagarikaga jenoside. Muri iki gisirikare cya RPF yaje kuhakura ipeti rya serija, kandi akaba yari yungirije umuyobozi wa Partuni. Kandi Makenga agaruka ku mateka ye yavuze ko ubuzima bwe, amashuri ye ndetse yewe n'ururimi rwe, kibagiwe n'ubuzima ari intambara. Gusa yakomeje avuga ko akunda amahoro, gusa ngo kubera kutiga neza yewe no kutagira ubumenyi bwinshi ku ndimi mpuzamahanga byabaye imbogamizi kuri uyu mugabo, bituma atagera kure mu gisirikare muri iyo myaka. Uyu mugabo utarakundaga kugira icyo anengwa mu bijyanye n'amafunzo ya gisirikare, kandi uyu akaba akunda kuvuga make, kuko nk'ibisabwa gutangazwa n'abayobozi ba M23 usanga yarashyizeho abazajya bavugira uyu mutwe. Umwaka w'1997 yari mu nyeshyamba z'abakongomani zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bubi bwa Muntu wa Amabanga wayoboraga icyahoze ari Zaire y'icyo gihe, cyaje guhinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri ubu. Kandi baje guhita bashyiraho Kabila. Uyu kandi niwe wahise uhindura izina ry'igihugu maze akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kandi Makenga yaje kumvikana avuga ko uyu Kabila yaje kubihinduka. Mu myaka yakurikiyeho uyu Sultan Makenga yamenyekanye nk'umusirikare uzi urugamba, kandi uzi kuyobora bagenzi be neza cyane, kandi agashyiramo ubunyamwuga bwinshi. Kuva mu mwaka w'1998 kugera mu 2002 yari muri batayo ya Nguruma. Iyi ntambara yayo izwi cyane ahitwa Kitona, zari ziyobowe na Generali Kabarebe James, akaba ari umwe mu bayobozi bakuru mu buyobozi bw'u Rwanda. Uyu Makenga yarakoze cyane kuko mu mwaka wa 2005 nibwo yabonye ipeti rya majoro. Aha kandi yarwaniraga ukwishyira ukizana muri icyo gihugu cya Congo. Kandi uyu yari mu gace ka Rucuru ubwo Nkunda yagiraga igitekerezo cyo gushinga umutwe wa gisirikare wari ugamije kurengera abaturage wa CNDP. Icyo gihe Makenga yari hafi aho kandi abyumva vuba, ubundi atangira gukorana na Nkunda maze yizamura icyizere cyane. Mu mwaka wa 2007 uyu mutwe waje kwinjizwa mu ngabo za Congo ndetse n'indi mitwe yose muri Congo, maze Makenga ahita agirwa umuyobozi wa batayo yitwa Bravo. Raporo y'umuryango wa Loni wagaragaje ko uyu Makenga na batayo yarayoboye bakoze ubwicanyi bwabereye muri Burundi. Gusa uyu mutwe wakunze kuyakana uvuga ko iba ari ibinyoma bihimbana. Makenga ntiyakomeje kumvikana n'igisirikare cya Congo maze aza kukivamo, asubira mu mutwe wa CNDP. Ubwo yongeraga kuzurwa umutwe, maze Makenga ahabwa kuyobora uyu mutwe wa CNDP mu gace ka Rucuru hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Congo. Mu mwaka wa 2008 yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'umutwe wa CNDP, kandi ibirindiro bikuru by'uyu mutwe ahita bijyana mu gace ka Rucuru aho yakuriye. Nkunda yaje gutabwa muri yombi na leta y'u Rwanda ku bufatanye bw'ibihugu byombi, u Rwanda na Congo, maze Makenga akora uko ashoboye ngo arwanirire Nkunda, gusa byamubanye nko kwasa urutare kuko bitamukundiye. Uyu Makenga n'abandi basirikare 11 bakuru nawe arimo ba CNDP baje gusinya amasezerano y'imikoranire na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma y'uko bashyize umukono ku masezerano y'imikoranire ku itariki 19 z'ukwa 2009 hagati ya CNDP n'igisirikare cya FARDC, uyu Makenga yagizwe umuyobozi mukuru mu kurwanya FDLR yari yiganje mu gace ka Masisi na Walikari. Izi nyeshyamba za FDLR zikaba zari zaravuye mu Rwanda zikambitsa aho ngaho. Nyuma yajyanwe muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace. Ibi ibyakomeje kuba byiza kuri Makenga ubwo General Bosco Ntaganda yagirwaga umuyobozi mukuru w'uyu mutwe, maze uyu Makenga ntiyakomeza gukorana n'ingabo za Congo FARDC, nuko amakimbirane abaravutse maze ingabo ubwazo zicikamo ibice. Uyu General Ntaganda nawe yari yaratojwe n'igisirikare cy'u Rwanda, kandi uyu kuva 2006 yashinjwe n'urukiko mpanabyaha ICC rw'irahi mu Buholandi ibyaha by'intambara. Aho byose byatangiriye rero, General Ntaganda yaje gusura Makenga Sultan muri Bukavu mu mwaka wa 2011 ngo barebere hamwe uko bateza imbere umutwe wabo CNDP. Nubwo bose basaga
n'abatsikamijwe na FARDC mu mwaka wa 2012, Major General Sultan Makenga yarabizibukiriye. Aho hari muri Gicurasi cyangwa ukwezi kwa gatanu, yinjira mu mutwe wa M23 maze yinjiranamo umugisha n'ubwamamare bw'icyo yari yarakoze ahandi, maze ashyirwa ku ipeti rya General Major. Ntabwo byaje gutinda kuko nyuma gato yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23, nk'umugaba mukuru w'ingabo zibarizwa muri uyu mutwe. Maze mugenzi we witwa Bujuwe Ngaruye nawe yahise agirwa umuyobozi wungirije muri uwo mutwe, maze yungiriza Major General Sultan Makenga. Kuba icyo gihe ibikorwa byabo byahise bigaragara, maze ku ikubitiro baba bigaruriye umujyi wa Goma. Nyuma y'amezi make 2013 bambuwe uyu mujyi wa Goma, banirukanwamo n'igisirikare cya FARDC gifatanyije n'imbaraga z'ingabo z'amahanga zirimo na SADC ndetse n'igitutu cya politiki. Mu Gushyingo 2013 baje gutsindwa urugamba, barambika intwaro hasi maze barahunga, bahabwa ubuhungiro mu bihugu birimo u Rwanda ndetse na Uganda. Gusa 2017 Major General Sultan Makenga yarongeye yegeranya ingabo ngo ajye gukomereza aho yacumbikirije, maze ntibyamukundira. Nyuma y'imyaka 8 yose, Makenga na bagenzi be baje kugaruka mu gihugu cyababyaye aricyo Congo, maze intambara ziriyongera, zirongera zirarota, zihera ahitwa Icyanzu, utibagiwe n'ahitwa Irunyoni muri teritwari ya Rucuru hafi y'umupaka wa Congo na Uganda. Gusa icyo gihe Makenga ntiyabonekaga mu ruhame kuko ibikorwa byose yabihariye abavugizi, ndetse nyuma yaho baje kwihuza na Colonel Nanga, ibikorwa byose abirekera ihuriro Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23. Gusa uyu mugabo Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira bicwa bazira ubwoko ndetse n'uburenganzira yitaga ko butagerwaho, agamije ko umunsi umwe bazabona amahoro abo yitwa ko ayarwanirira. Kandi yavuze ko atari umugabo udashaka amahoro ngo kuko babimwita bagamije kumusebya. Yakomeje avuga ko afite umutima kandi afite n'umuryango. Uyu kandi hashize imyaka 2 akatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko mpanabyaha rwa Congo Kinshasa. Gusa we ngo ibi ntacyo bimubwiye kuko ngo azakomeza kurwanira icyo yiyemeje. Yavuze ko azatanga icyo bizamusaba cyose, kandi yizeye kuvuga ko perezida wa Congo kuri ubu Antoine Felix Tshisekedi ari igisambo kandi akaba n'umugambanyi w'igihugu wuzuye ubugome, kandi yumvikanye asubiza ko atitaye ku bikangisho ashyirwaho na Congo n'abagashaka buhake bafatanyije. Yavuze ko amahoro atari ikintu kikwizanira kuko ukora uko ushoboye kose ukayaharanira ukayarwanira aho kuyagezeho, kandi ariteguye rwose ku kiguzi icyo cyo cyose ubyamusaba. Ibyo yabiganiye n'ikinyamakuru African News Magazine. Uyu kandi 2024 yumvikanye avuga ko ingabo abereye umuyobozi zizakomeza kurwana mu gihe cyose FARDC izakomeza kubagabaho ibitero. Anaca amarenga ko bashobora guhirika ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi cyangwa se kumukorera kudeta. Ubwo aganiraga n'ikinyamakuru Muri wa Gasabo TV n'umunyamakuru wacyo witwa Mutesi Scovia, kandi Makenga yagaragaje ko 2013 yagiranye amasezerano n'ubutegetsi bwa Congo ariko ntihagira igikorwa. Bari bacu ntibigeze bataha, ntabwo tuvuga ziracyarahangaha n'ubundi ziyoboye n'ahangaha. Ubutegetsi bubi tuvuze mu butso ubutegetsi bubi n'ubundi buracyahari. Rero nkuko nkubwiye ngo amateka ya 1996 hagiye haba agreement zitandukanye ariko zitigeze zigira iki zigera ku musozo. Ibi rero ngo biri mu byatumye bubura imirwano kandi bayishyizeho umwete. Nawe ndabashimiye cyane, reka dusoreza aha ku kiganiro twari twabateguriye kigaruka ku munyabigwi, ku ndwanyi karundura, umugabo uvuga make agakora ibikorwa byinshi, Major General Sultan Makenga. Abamukunda bamwita intare nkuru ya Sarambwe. Wabibaza aho muri Congo mu duce twa Rucuru, Bunagana, Masisi, Uvira na Goma na Kivu zombi. Hanyuma abamwanga nabo bavuga ko ari umwicanyi ruharwa, umugome, umugambanyi, umugabo utagiye impuhwe. Ndabashimiye cyane, ngiye wategura iki cyegeranyo kandi nkakibagezaho. Nitwa Niyoyite Jide. Mukomeze mudukunde, natwe turabakunda. Mujye muri komenti mudusabe ubutaha ibyo tuzagarukaho. Ciao ciao, mugomye mukora ibikwiye, turabakunda, Imana ibishimire.